What's up, people? Johnny here again. Blog among gano namzara ke mayam. Ngasi se June 18 ko akogi Hyundai gi 7-seater Alcazar na ngasi se launch tawdoni aduna Alcazar sigi matang da I hijar ke habit price ki matang da adagi magi features anova kari yawi haise Alcazar haise pura anobu gari ni ko ngasi launch tawdoisa aduna evening bawk to the magi exact price details to pangani the hojik pokyo and the mogi life mogi launch to life to hojik bogi thadok trika adai hijar again my features ke no yawi kreta ka kari kenai ko le have do adu hijar again the videos lo fa yong view like subscribe to sidbiramo adai hojjar again. Okay, akogi Hyundai Alcazar 7-seater proper SUV ni ko handak ngasi June 18 da ngasi launch to doise Hyundai gi aduna Alcazar se kamain to ge haibada akogi Alcazar haibagi meaning se akogi Spanish ta akogi fortress haibne bako akogi Spain da fortress sama akogi konung ngamai maming yam chatpa haitare ko konung mak natraga su konung mak tinatre fortress haige fortress haige akogi fort ne bako aduna mogi fort sigi maming lauraga koina Alcazar na thon gibani aduga akogi Hyundai gi premium SUV Palisade ana ma leiba ko Palisade sigi designs lauraga thon gibane ba sigi Hyundai gi Alcazar se aduna sagi Hyundai gi Alcazar se Palisade ki mamang gi design Palisade no budi yam tang we hele ko Palisade in India da launch stock de aduna mapalam da launch stock gari ni the Palisade se kai India da launch stock raga di around 40-50 lakhs me apira ka do malika aduna sigi Alcazar sina Palisade gi macha haitare adu Creta da gi di muk chokot ba aduna 7-seater lakani adu 6-seater su lakani ko adi family kitang 6-seater organe mo captain seat mari lakadini driver ne passenger ne adi middle rows su seat ani lakadini mai aida hangal lakane ko aduna 6-seater mo lakani 7-seater su lakani ado Alcazar se handaki se first in segment da features ano mayam hapsel e ko handaki se ko kogi customer da attract tong na bai dong kogi 360-degree camera hapsel e adi panoramic sunroof ko full fledged panoramic sunroof ni adi ambient lighting da kogi 46 lighting design makhali kogi ambient lighting yapslakani adiga 10.25 inch ki TFT display lakani ko adike mokogi Hyundai gi blue link kana mokogi amasulai ka blue link sina kogi mobile app ta kogi kasagi gari se main to geda sunroof hangan ba adigi kogi loina ba pre cool adigi koi keno to ko pre hit to ko hari nungsa da ko ina layer ka anda koi di hek thong hang to ko matan da gai thor ge na kagya sa ba yoi ko ado sai blue link ki through dagi AC ga se koi gari chang da tha ba ya dui ne ba du features ka se lai dui ni adigi kogi Bose ki sound system ne hapa ko dui se Bose se speaker sound system da quality one of the most keno ni ko yamna quality phaba ke sound system ni ko Bose ada 6 speaker yarakani ko ada ye ko air purifier yarakani aduga adu air purifier se ko mamangi sit su middle row da su tongan yarakani wireless charger yarakani adagi ventilated seats yarakani adagi exterior da 18-inch ki alloy wheels lakani bako aduna features design ya roi bini si option ka de aduna mayam lebining ba le ga di Alcazar se try to chin view expected price se 14 lakhs tagina 21 lakhs pa wala le rak pa yai kai gino har ga di ma se Hyundai gi ko gi Creta hoji kam kana maming chali jai Creta siga Creta dagi kitang tangkala ka do ni sis na ko adu yam kana he na di tang do di mande adu Creta dagi di mamand di khadi helani magi outside ki dimension si kogi magi keno dagi mana loi hele ko hadi magi competition sing dagi hele magi length se 4500 mm ni adi magi wheel base ko tire to tire gi length se 2760 mm ni adagi magi keno se width se 1760 mm ni adagi magi height se sisina 1675 mm ne ba ko aduka
magi keno se engine se variant ani da lakani diesel ga petrol ga ko diesel su petrol su animak automatic aduga manual animak lakani aduga petrol engine si dana 2 liter petrol orakani 159 PS ki aduga 6500 rpm da lakani aduga magi overall mileage around 14.5 liter per 14.5 kilometer per liter amuk lakani bako adu automatic tana amuk kitang handarakani sigise manual gi kenoni ko diesel gi dana 1.5 akogi turbo diesel lakani sigisna 115 PS lakani aduga 4000 rpm lakani bako aduga magi overall mileage na around 20.5 kilometer per liter amuk lakani aduga masagi ngasagi sigi Hyundai gi Alcazar sa Hyundai gi hojik kana thongnariba Creta si yam masak yam manei buko aduna hek gi ngoma tam dadi Hyundai gi Creta da mal di mamagi look se adugu manung dadi yamna premium interior oiba akogi dual tone akogi interior orakani the premium leather orakani adagi electronically adjustable seats orakani ko magi sida yariba features ke mayam se aduga magi boot space yam wangkani 50-50 split seats oirakani aduga ngasagi 60-40 keno oirakani third row dana 60-40 oirakani aduga second row na 50-50 seats aduga di yamna sorry go kasagi keno magi boot space hai tare manung ko adu long distance touring chatpa ko yam nungai daba gari ni sigi gari se Alcazar se yamna premium oiba segment ne aduna mayam booking open oigrabani aduna Hyundai gi direct website gi sangaga book to bodum yarni aduga manipur da dikam kan yorok do no haiba ai update laite hapet moida phone tongnaraga hapet ai contact pudi toge yodi yokselani kai you know adinga si launch to dine launch project toraga di manipur da sudum yorok pade ya Hyundai gari diko aduna mayam Creta gumba hana leibi ke haibagi plan to bigi bukot bigi ba leiraga di Creta si leidringa da Alcazar se hapeta try up to biu aduga magi yamna anova features ama hairagati amuk magi khogi speedometer ki console do aduga adusu TFT screen lakane bako sidaida khogi cornering mirror akoi blind spot mirror haidana camera am su yorkani bako sigi senga sa koina kai thongna kai blind spot mirror se u phangdena blind spot se kya u phangdena ko adu blind spot ki camera am su hapakani si pra first in class segment ne sigi se adu America rom asuna kan de launch to wa Hyundai i20 moi adu moi de happy si feature se ko India de happy adu sigi Hyundai gi Alcazar anobu se de happy aduna mayam se Alcazar se leibining wal leibiraga di test drive to biro manipur yora akanda ko adu hapet try to bio adu sini aina ngasi automotive news kita ngasi launch to do Alcazar sigi hapet features ano wa aina update am da dogjar ko ni adu losinjar ki video se makata na video se amuk nuai me amam namjinjar ke aduna like doction biramo subscribe doction biramo adu ngasi di bye bye